Inggih suksema aturan titiang majeng ring ugruwakil antugalah sanika paicering sikian titiang. Nanging sedurung titiang lantur, lugrayang titiang aturang puja pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Majeng ring idedani manggala prawartake pacentokan sani kusumayang titiang. Para anggel panuriksa pacentokan sani mustikayang titiang. Para pamilat pacentokan sani subagil. Saha para titi miwah ulman sareng sami sani wangiang titiang. Inggih idedane sareng sami pamengkas pariyoane lan sisih sami sani bangga tresna siya titiang. Angayu bagio uningayang titiang majeng ring ide sang yang widiwasa. Santukan paswecan ide iraga presida mepupul iriki tur ngemolehang kerahayuan lan kerajengan ring rahinani mangki. Idedane sareng sami mungguin pidarte sani presida aturang titiang ring rahinani mangken wantah memude kasutindihan parewana pina kejalaran panglimak ngajegang bahasa Bali. Menawite idedane sampun tatas uning ring kawintenan jagat Bali sekali mangkin, rikanjekan jagate sampun ngeranjeng ring masa kaliuge, akeh paridabdab parilikan sani embas ring masa globalisasi sani ngotuang kewerdian teknologi. Kewerdian teknologi akeh wiakti sani magdaap, wenten sani mepuaran kaon, talar wenten sani mepuaran becik. Akeh sarana sani embas ring masa globalisasi sani presida pinake piranti ring sajeroning kahuripan manusia sekali mangkin minekadi handphone, televisi, komputer, internet miwah sani lianan. Punika sami ngewantu para janane ritat kala ngurukang raga utawi mekarya. Nanging sekadi atur titiang iwau punika pastike wenten sani mepuaran becek talar wenten sani mepuaran kaon. Ngiring idedane sareng sami patut nyeliksik sumangdanyane mikolihin asal sani becik tur mungkin. Kewerdian iptek taler tur sering ngawe jejang manusia ring desa utawi kampung. Laris jenak ring negari mewastu keni paripolah iusan negari utawi iusan kota. Yening sekadia sapunika kahuripan sampun magentos. Sampun pastike benjang bukur jat mebali ni madue oke nenten malih ngaraos antut bahasa Bali. Riantukan sampun kemat nganggen bahasa Bali ring pergaulan. Tapi malih wenten akeh semetone nguning ngayang bahasa Bali ten presida anggen ngarerah karya utawi bahasa Bali sampun ketinggalan zaman. Ipun taler pastike benjang alit-alite lali sareng bahasa ibu jat mebaline inggih punika bahasa Bali. Pinaka guru rupake nenten kayun ngurukang okanyane ngeraos antuk bahasa Bali. Raris benjang perprade ipun poli budak ke kampung pastike pacang sengke. Mawinan ipeka ini yang sekeluarga ring kampung maka sami ngangge bahasa Bali. Ipun taler ritat kala ngararah kawuruhan ring sekolah. Sampun sepatutnya nih alit-alite nganggen bahasa Bali ritat kala mararaosan sani pinake usaha nyujur pendidikan lan kebudayaan utawi nilai-nilai keajegan Bali. Idedane sareng sami sani aturang titiang ring arep iwau punika imbel sani kapanggihin ring pasikian titiang ring kahuripane sekadi mangkin. Yening sampun sekadi sapunika sire sani patut pelihang, patut elingang budaya Bali sampun kapiara oleh krama Bali. Presida ngotuang taksu mewastu para tamiune ring dura negara duren jagat Bali. Punika nenten dados pasahang ring budaya Bali ne agama Hindu. Sani keloktah ring dura negara sani sampun sepatutnya nih iraga sutinggihin lan rajegang. Idedane parewana lan sisia sami. Inggian asa punika miring sareng sami sutindihin bahasa Bali druen iraga sareng sami. Lamakang keajegan Bali ne side kapanggih. Nenten wantah wacana ajeg Bali sekadi anake wawasang anget-anget tan siap nanging pemuputne tusing ngadape. Ngiring sareng sami maot saha asapun apije angkut dados bahasa Bali dados sudarma krama Bali.
Riantukan iraga dados krama Bali, mangdauning basa Bali. Yening krama Bali sampun ngutamayang utawi nyutindihin basa Bali ritat kala mereraosan sareng semeton Bali. Pastike Bali pacang ajeg. Nanging punika wantah sinalih tunggil lianan teken basa Bali. Wenten budaya Bali, busana Bali, tata cara mekrama Bali, tur memargiang catur dreste, awik-awik Banjar, awik-awik desa, pinaka susuluh wong Bali. Inggih idedane sareng sami sane aturan titiang iwau punika dumugi presida nagingin pikenoh idedane sareng sami anggen maparilaksana lan mujur Bali sane ajeg lan sutrepti. Wantah sekadian sapunika sane presida aturang titiang ring rahinane mangkin pastike ritat kala titiang matur-atur wenten tata cara titiang sane nenten manut ring unda usuk tata basa ring utawi ring pikayun idedane sareng sami. Karena ketambetan sikian titiang dumugi idedane sareng sami ledang ngampuraya. Pengabdian titiang ring utamaning manggala pendidikan, mangde presida nagingin pepelajaran bahasa Bali ring suang-suang sekolah, jatahnyane pateh sekadi bahasa sanilianan lan pacetokan sekadi asa punika saya kauratian. Angin jujur tetujuan krama Bali inggih punika ajeg Bali. Inggih penguntat puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.